Kani ko All India Radio Shillong ki khubor ban puledo Elma Arwar. Ki mat ba kongsan jong khubor man ta step kilong. La penjari curfew biang nadu khar arbaje shiteng sngi hnen gisngi halo kapor prabaje man tam step haki jaka bahap halumding jiri police station bat Sadar police station. Pentep umentri rangba do kari Narendra Modi ban pinyolut ya kohok ya baro kipat nong India minjor ke kabinet ban pinkiu ya jingshimram ke Sarkar Jilla Meghalaya bat job ke Meghalaya saya Jammu and Kashmir haka women's senior one day trophy ki khubor ki babnya ka district magistrate jongka East Castle District ikong Matsudor wa Nongbri ila penjari curfew biang nadu khar arbaje shiteng sngi hinen ke sngi hadu prabaje menta ke step hagi jaka bahap halum ding jiri police station bat Sadar police station haga jingja ke basngusi ke balaja hinen ke sngi uwei ubre ula dua yala kamin sem bat nrungut pat kilamin saw haga jingklumar ke balaja hamot pran chelong nagaliang umentri kampo yang ke jela umala kamin rumbui hadir bula lum jingalang bat ke deputy commissioner ke East Castle lembat kirang basnong hadian kani ke jingja ke basngosi ula pentip hakilat pathai khubor bak Sarkar Jilla kan sasyem ya kilat kilinti ban wanra biang ya ka syongsuk syongsan haga Jilla umar remboi ula kenturu ya baro kinong syongsnong lembat kirang basnong bakin ai ka kti kadiang kti kemon ban yarap ya Sarkar ban wanra ya ka syongsuk syongsan haga Jilla une menteri kampo yang ke Jilla Meghalaya ula pentip ru bala kem hadu prangut ke badan kti haga bapinyap yu dokhot ka KSU ha icha mati Islam ban pengklan ya kibor pahara haka Jilla ka Sarkar Jilla kelapan jingrap syu na ka Central Armed Police Force haka bagani ka Central Armed Police Force kelap ha hadu praperton kisipai umar remboi ulas ngos khamba ka syongsuk syongsan kan sawan biang haka Jilla bat ula pentikna ru baka exams jong ka class 10 bat class 12 kanum sya penthun nagaliang umentri rangba ke Jilla Meghalaya ukon rat kesang mah dan kesngi ula pentip pak Sarkar Jilla Meghalaya kan sa ai alak tingka syaki bahayang asem jong usamla losha nyota ubadai udokot ke KSU bala sya penyap hai isya mati hasila min ha janmit jong kesin thoding usamla losha nyota ubadang life science nam kerta ulangat ha kani ke jingsha thombor ha ki suba Bangladeshi ha isya mati bahap soras subdivision kumas pun kemau ka kenhun KSU kala isya mati ban pelong ya ke jelang pat ba halor jing persya ya ka Citizenship Amendment Act bantawan penrekam ya ke lain permin katolong khubor ke pentip ru banaka daw jong ke jingli huri hura ha East Castle District katalat sensya jong ke district kelapan baik kali na ka benda ki nonglet jinglet ki belah sakut halenti halor kani kinonglet jinglet ki belah sakut ki laban phone ha toll free number ubadai iwei pra not lai sausan lai pra sound re bat kini ki kali kin sawan syawe ki na ka jaka ka bakidan menteri rang badu kari Narendra Modi ula ong ban pinyo ya kohok pat wan wanra ya kejimento ya baro kipat ba lak dei ha kakam hakmat ya jong ka Sarkar haba ajing kran ha kejeng lang pat ba kablolong ha prayarak Uttar Pradesh nan kesni Narendra Modi ula ong bak Sarkar kelapan long ya ka sabka sat sabka vikas bat ka sabka vishwas une menteri rang badu kari ula ong bah kini kisan senam baladap ladon lalu khandai hajar likam na kebenta ki divyangs bal lapen samru ya kitiar kebalakot shalu khandai spa keluar tingkam Narendra Modi ulang ru balimba ka su gamya Bharat Yojana bon tiliki ka lingsun news pa tiliki rel lembat kiwe ki cakapat ba la airu syak divyangs une menteri rang badu kari ula pentip ru bagi divyangs kilayo ru ya ka Common Sign Language Institute ka kenhun menteri ke Sarkar Jilla Meghalaya kala minjur ban pinkala ya ke Meghalaya Fiscal Responsibility and Budget Management Act ban pinkil ya ke jingshim rai ka Sarkar Jilla na ka lai na ka shispa sya ka saw penyumlay na ka shispa lembaga ni ke jing minjur ke Sarkar Jilla kala ban pinkil ya ke jingshim ram kumbal lai spa nyopu prak keluar tingkam kakenhun menteri kala menjeru ban penduk no ya ke Meghalaya Civil Provident Fund Rules 1985 pan wanra thma ya ke Meghalaya Civil Service Provident Fund arajar arpo menteri katanat Sam Marba Mardi James K Sangma ulaong bakarai ban wanra dakawai kakendon kade namar bakidon bun kijinat hapo kakendon shosho kakenhun menteri kala rai ban thau ya ke Consumer Welfare Fund ban thau ya Consumer Welfare kumbashi poklur James Ulayo Thuru bala menjeru ban penkala ya ke Meghalaya Kerosene Licensing and Distribution Order 1988 akaba kinong sam syarak ration kinne be hadu sansnem omshu tang sistem kum balong baro sikata kani kalong banweng ye kijing kiba kinong sam syarak ration kimat namar ki hap an pin thamai man usnem
hadu sispa khat anhut ki brio ki bawan na Wuhan China lapin chong no ha ki jaka jong ke Indo-Tibetan border police ha ka jo por ka ITBP quarantine chola ha test ki ka pa ba kilong negative ya ka test sample baning kong ka ba kilalum lapha sha aims na ka benta ka test kani ka kan hun ka ba sispa khat anhut ka kan thup ya nyofun rungut kinong India ba life rungut ki bari ki ba kan thup ya prat tili ki long yeng bat san ngut ki khlung kini ki life ngut ki bari ki de apula ngut na ri Bangladesh ngut na China ngut na Myanmar bat mar iway na Madagascar South Africa bat USA ya kini shispa khat ngut lapet ngor bha na kinong sumar ka ITBP hadu menta na pedeng kini shispa khat ngut umbat don weiru bates bakan long positive ya ka test sample ka ba on sale biang hakasngi ka ba khat saw jong ka quarantine balada ka result ka long negative biang ya kini ki shispa khat ngut sa pelat no kani ko All India Radio Shillong ka bolam sipi ya khubor ka World Health Organization kalara ya ka jing smukya ha ka jing pang novel coronavirus ka balakta hadu kata ya ka prthei hadin bakala saprang sa Afrika bat kani kalakta ya ka dia ka thiru Director General ka World Health Organization Dr. Tedros Ulong bakibayo ya uni khnyang jingpang onlabe uni uhe ka World Health Organization wala pentip ru bakani katanat kalapun khre hadu apotli ka injection na ka benta uni khnyang jingpang coronavirus bat ka jing prasyang ga baningkong ya uni injection kan salong hakini kitiyo ki banwan Presiden kari Ramnath Kovind ulong ba kejimento jong kejiwat punya sains kinong kejimento anda kilapoi syakija kapuli ki badang duna baham haba ajing kran ha kejing rakhi ya National Science Day hanong ba New Delhi ke balalong mena ka singit hoding Ramnath Kovind ulawer ya kipat ba bikin pin bha ya ki kam science hakari uni presiden kari ulong ru ba ka science kedai bantrei na kabenta upat ba da kejing no sunyang jong ki kam penroin Ramnath Kovind haba kran halor kamat pedeng gabalong women's in science ulong ba ban penslori ya ki kinthai ban peteng ya kejing puli ha ki benta ba kham strong ha science but ulapan he ru ya kejing nikmat ki kinthai sa ki Central University kom ki visitors numini Ramnath Kovind ulong ru ba sarkar kan sa sim ya ki lar kilinti ban pinki ya kejing puli ha ki benta ki ba kham halor ba kejing aikam ha ki karan ki ba he ya ki kinthai umaran ublatip kum u Chinese pangolin ubalayok pelat im na kasnom tamilong kabadon ha Manipur la pelat no syaklau hadin kejing jungo bat pet khmi shwa ya u kumbalai singi laimin ya uni umara la pelat no ha Azuram Village Community Reserve Forest ha kejing non lang range forest officer ka tamilong u KH Hitler Singh bat u forest guard u kan penlung kiang chan katilong khubor kaya thu ba ya uni umara baltip Chinese pangolin lawarha shwa ha forest inspection bungalow na kabenta kejing sa ka basipor bat khanang bala ban khmi ba bat ai dawai ba da u veterinary officer ka kebu u Vikram ya ka jing sumar ban pinkot ya uni umarat lalia do Daniel Macvan bat Galina hatamung long animal home hadin ba uni umarat anda lakot ba bat hadin kata lapalat no ya u syaklau ka kenhun ya lekai ka jela ka lapenlim ya ka Jammu and Kashmir da prawiket na ka benda banyai biteng ya ka jing job ha ka limpung ya lekai women senior one day trophy ha ka sing hodeng ha pondishari kani ka nam job kalawan orlong lemba ka jing lekai ba ka Vandana Mahajari ka layo ban penhap hadun ri weekend ha ka ne ka jing khun ka Jammu ka la semti bantit ningkong ha ka bala kala siap penhap lut baro ki wicket bat kamai tang ap khundai ron ha ka khatnyu pon lai over nadu pala job ya ka Bihar ka Meghalaya kala la banyele kai tang kumba at kanta ha ka ba ka Meghalaya kala la ban khur marwai kan ong biang ha ka ba ka Mahajan kala la ban khur marwai hadu ri weekend kani ka thei le kai kala la ban khur ningkong da ar wicket bat hadin kala yo pat ban khur sa weekend ha ba simti ya ka pali ba ar ka Meghalaya kala la ban da ka basuk ban kenjo ya ka thong tang ha ki khat lai point out over but hap pat tang ar weekend ka Chennaiyan Football Club ka lapenlian da sagul la kwe ya ka FC Goa ha ka jekun semi final ka baningkong jong kalimpung ya ka Hero Indian Super League arajar khanai arajar ko ha ka jingkun henen ka janmits singsat jan Hajawala Nehru Stadium Chennai kane ka jingjob kalawan limba ki sagul bala thep da Lucien Goyen Anirudh Thapa Ili Sabia bat ulal yang Zulia bat kaje khun apeng kite ki atli khun ka long ka baya biang bor ha ka ba la saki ka jela ka jong kelas step omdan bala banya thep gol ene de ha ka kalamit ba kini ki sa gol ayo thep da ka Chennaiyan bat la kalyang ka FC Goa ya ka gol ka ba ka si gol la thep
da ulalian haka minit ka prapusan ban penting kana ban rung sa final ka FC Goa kan hap ban kunting haka semifinal ka baar haka jinge khon ka ban solong halayeng haka nyotari ulaber ha jawalan ni stadium Goa Kato ki kubor kilakot ki bawan siya nak studio jong ko All India Radio Shillong but sa kanya por ni seso bat kadali station nagabanta ki kubor haka katin hindi haka por prabaje bat ki kubor hakatin pareng haka por prash bawa kani kadai ko All India Radio Shillong